Basonto emlangeni njena abuke isifundazwe sakaManzini usekukhanyeni kumanje sonto asikuvusele sikwamukele sinjani simo ekukhanyeni lebe siyiteka nabonelisiwe nakalapha eManzini South besiva ukuthi ingabe nakushaya insimbi yesikhombisa kwendekeni kaManzini kwendekeni kuwe ekukhanyeni nakushaya insimbi yesikhombisa. Asibonge kakhulu LinkedIn sinivusele Princess Nemukele sise Inkhundleni yasekukhanyeni enzaweni yasenyakeni angicabanga ukuthi Thami lo lapha ku camera angakhona kunikhombisa ukuthi emva kwami siyabona ukuthi vele sikonke sekumenye mumo lengakubika LinkedIn ukuthi vele nala enyakeni bavale ngayo insimbi yesikhombisa intambama kepha ke emva kwami mhlawumbe nangasuka nje kancane ku short siyabona lapha presiding officer uzama ukuchazela sona sive ikakhulu bogalajane batotonke letigaba kwekuthi nyalo kutawendekani la kuvetako nje makeshiba lapha kwekuthi baka EBC bebafuna ukucela kwekuthi bamane bathathe likhefu nje la 30 minutes batfolatfole lokuya ethunjini ngoba kusukela ekseni soloti yabila emva kwaloko ke utawubese umsebenzi uyachubeka kepha ke siyabona lokho ukuthi kune kukhulumisana lokuthi tekusho ukuthi nje kusa engagement ukuthi mhlawumbe info lengenteka kanjani uyachaza ke make shiba ukuthi vele Nkosi yami bacela ngemoya lomuhle futhi ke lokunye labacela ukuthi njengoba nibona ukuthi lendzawo lesikuyo indzawo lencane kwekuthi mane lilunga leParliament libe represented kungabi mhlombe bogalajane bonke bobuchopho kanjalo nayo Inkhundla Inkhundla lengakubika LinkedIn ukuthi nginikhumbude nje kwekuthi esigabeni selunga leParliament kuna Celicolo Dino Dlamini kube na Apollo Maphalala kube namancoba Eugene Mahlinza kube na Mlungisi Innocent Motha kube na Simangaliso Thabetse kube na Malavi Sihlongonyane bese ke kuba na Polycarp Ngubane nangalana ke esigabeni sabo sayo Inkhundla Inkhundla kuna Clement Dlamini Senzo siyabonga Mathebula na Mfanibela Cinzi Harris Twala Vusi Justice Mazia kanye namduduzi Mnisi wekugcina ngumlungisi Mavimbela ngicabanga ukuthi niyakuva kuhitela akusiko kuhitela masodla amahle kusho ukuthi nje sekuvunyelwene ukuthi sekutawendekani nyalo baka EBC bacelile lokho ukuthi bogalajane bangapheleli bonke kepha babe represented ngetigaba letihlukene kube namunye bacelile ukuthi nakunjani ngasala ke loyo losesigabeni selunga leParliament noma Inkhundla Inkhundla noma buchopho loyo lo contestako sitawuchubeka LinkedIn sinatise ukuthi kwendekani. Ungakabaleki isonto ngiyafuna ukuthola ukuthi njoba ukhulume usekukhanyeni njena la khona netikhungo letinsathu ngifuna ukuthola lo ukuthi ingabe labanconywa lobo babala ikakhulu kade esigaba selunga leParliament bakhona yini lapho la khona currently. Ngiyabonga kakhulu LinkedIn lokho ngathi ngibuka emuva ngizama ukubuka kuba identifier kepha ngingabika ukuthi earlier sibabonile mhlombe ngeke angababoni bonke but sibabonile lithandana labo ngeke ngabasho ngemagama ngoba phela LinkedIn asikababoni bonke but sibabonile impela sibabonile emini asibonga kakhulu sonto asikudedele so that you'll wait for kuqala